Чун хавали ширип пулны, еврлыксыне парындарма хыва тупны, эшрен бисменни. Шагы өміре вырмлатма тада ватлық шүлесенче де тулы бұрнышпа келенме бұлыжа декен. Күнберги сывлық шүлбегларым рагалы загдарды бар. Сиринбе эбе Ирина Николаева ырыгун булдар. Тывай районенчи Ольга Сергеева выдрачула яхын тушкелди шкулда чеваштел еврентне. Ялды уявзене хастар худшынна. Тивишлиганова духнаранба ял ешпа фольклор ансамбль ергелезе брать. Шав хужара чеваш хирарымен шибу жибе кабырлыхне сыхлаза хварас себе ишлеть. Халых туеме хыне выехал хушса быныне палырдать Ольга Ивановна. Шержул лажаккебене, кына туригасри еню каппа, ран юлна, еню каппа пинде тоғыр жерме шулда журална, пинде тоғыр жер сақырын баттым шулда вильне. Бұл вильне хыщын, шаккебене парнелесе хвана лиссапа пинде тоғыр жер бұны ұлттым шулда журална, иге пинде сақырым шулда вильне. Шавын хыщын кебе мана күшні, ебіна күш шыржине упраны бек упрадып, Шак парне пызык тупра булныне пыдармаш Ольга Сергеева. Чеваш херупражы өмір иртенде тығынса жүреме юрықлы думы сталаны. Кебе жүхене тербейлерімде сурбан вежесенчен сапун шелерім, кударанчен упранны шибуш коллег шенебегех туйна тедюста. Тывайдырыхенже әлі гына уявзене дұхынны. Ольга Ивановна да пызык сылдав багына. Шкула жезембе дел булны жүхне тада концертларны жүхне кабырланса думланать. Хоть тешта кайсанда, нимбыдан мазыр, намыслан мазыр шак кебене тұғынза жүре деп. Шкулдашленем айтуда кебене история деп идемен, штамын байыземлар ашым, штамыне білдерет, ашлық кенемде білдерет, кіштік деген неміне білдерет, жазевеш. Кебе пүйлехе, кебе еккізем, шухавайын девізем, жазыневеш білдершле балазем. Вот чак кебе жанақта манжын тәрінмелі хақлы кебе, Шубашкара темле омардовага анчиде, шанда судуйлу бе эшлеген жинзем, шаккебене тарғашын судха, десе манжу машип шенжеш, айвинде қарын хаммындағында жүредіп қадесе, кебене судма келішмерім. Кугамай азанезен шибушне немле укшаба вижейменіне балырдать Ольга Ивановна. Хойвыл элек районенче журалза үсне. Херехиге шулгайла тушкил шкулне эшлеме келнеде кудырыхрах шемде жавырза депленне. Чеваш хирарымен иртне мерди пуян тумтиредырых незілзен бурны жібе елы ергене тіпчеме гымылать был. Качага ичене херзем хызене вали шүпше хадерлене. Шибушты васы элек хой бызыгыш пулны. Малдан ши барланы. Верялзе мына шудерсе журатны. Ана тризем курыкты маризене вред себе ветнеде, ондан шуры е уладжа пирдертне. Тадыксене алба веттен шелесе сыбындарны. Ябалана терлезе тада чендербе эрешлезе илемлетне. Формивсен шавын майлах, таныштарсав хапта хул жиесем, ыттызем деве шавынбек. Ну шурын девзем пирен, чентерлезе дытна, эрешлені биде. Анне рен юлны кебезем, иккі жиде, авалхи кебезем жутланашы. Шавынбек саппун жақты, шамрык саппун ахмар был, но эрешет хальхи дерегу. Авалхи саппун, херчухтенхи саппун, ферма херезем шамбек саппун терлені. Чеваш хирарымен кабырлыхнеде ыруран ырыва опраза паенхи гунаши дерме булдарны. Ольга Ивановнана амышынчень, амышне кугамышынчень авалхиду прагуш сабына. Шак ябаласем шинче тыванхалых ысхагылебе ысталых езыхланза юлна. Шибужа илем гюнебе бірлех кашни габырлых незілсемшін уйрым білдерішлі жутланна. Купирин банче тенге, кунда амадеші. Шульгеме, хурдуши зембе вон, падем укша илехи укша зембе. Чапчушка, цепс махран, мельхиордан, мыжихи, парле, вишеш парле, мандавашиде ку, тималдан жағынайд, он жине тенге, бара мыжихи, бара чынжын хирарым рыцар бұл задырайд. Чынақта хирарым көкірне, бұл ажа-бажа үстерет, пиде упрамаллана, шавдерлебек боле, шағынбек пиде шипбек. Шак ябаласынче амыш сценарий упранза юлныне галать Ольга Семенова. Тығыр жылда жүхне шивых шиныне жүхатныскер, ябалазыне тытмасырен юрлаган анне күжумне духат дейд. Чеваш хирарымен шибушне бухас турдым буррыне гура, хунямыжы де Ольга Ивановнана хыйн хушпывне парнелесе хварашын булна. Анче хаклы дупрана өлі крень амыжы тыван херне барзабыныран кине келішмень. Хутран зетрен шапла пызык эшвалли ирзе келейд. Илдын кемелденгесенчен сталаны кабырлық сене, такшан энебе е лажаба улыштарма булдарны.
Чавахта вышлых шулесенчейде, темлен ужалы саманарада тыванесем чак пуянлыға упразах варны. Өміребе чываш чилхибе литературине врендегененде тыван халық сымахне сарас өжі анзат пулман. Анча хыйділлевен жен порынман. Хоть тешта гайзанда, хоть конференции, хоть совещаний, чавашла галашмадыршны. Шинзен вырстла доклад туза бараш, еп чавашла галашны. Мен женде зельман шалдан ошран чавашлық туйме тәрілмелі. Атте вырс шехибе литературине эмердірші бебенетне, келдеді білі вырсла галаштар атшы. Манын вара шалдан тапсадыра чаваш. Ұқтуйме. Шак кебезеті хынзасында, шак ерештіне курзасында манашланза қаяды. Тада черелзе қаяды. Ман тада лайықрақ қаласке чаваш сымақне тада шин чуне батнезе шидерес келеді. Школда ішленнебе бірлек тошкеле күштагелнеренбе Ольга Ивановна ялды культуры бурнышне де хастар худшынна. Тивишлеганова дуксан ялгишпа фольклор ушкыне ергелезе яна. Аджарана сыраюлна шиденсен ядарласа жерзаилне халық юррисене шырандара шедуш келзем. Ольга Сергеева ерце браган ансамбле вуны вун билекшин худшын магамылдуна. Малданах ушкан яцырах шүрене. Сцена жіне духмалы халық шибушне дупмадан зат пулман. Чагындан пушланзагайны да инде Ольга Ивановна шүпшене тулдарас теллев. Пурына келе фольклор ушканне де тушкелсем сурбан ятпана. Чваш юррибе ыты ялзембе хулазене шешмар, республика дулашне де житме булдарна. Сымахмай ехне зелзен шибушне ушкана жүрегензем килден келе жыраса жүрене. Харысах сагыр авалхи сурбан аллалекни хызен теле дезек шутлать Ольга Ивановна. Можырын кумамыжы, Григорьева Римма Илларионова, шак сурбанзене парнелері, пурнеде. Иге жулгай алла. Но бізен соне биді пітсе қайын чепиді. Ебе бізе тұрышсағынде шуратмадырышым. Бізен вара ейлемлен зігарыште, чуна хыбартландарса шіклендерзе әрашы, от пұжасыранда, пидедемле шымыл бұлзағайды. Тәлмелі илемлі. Телене деп шәмбек ерессене, мүлі типтерлі дума бұлдарының жен. Хоть күрже алағайап бұр, хоть чембере ғайза келдемір, шақ сурбан зенжен биде теленеші. Авалхи сурбан зенжен. Виталий Александрович мошырын чунгеленішне ырлать. Візен бірлешнеренбе херіх шулаяхын. Ылылба хер уражіне дыратна. Халі мұнугізембе бұян. Бір-бірне онланса шиденюзем дума бұлышашы. Бұл мана вот менде боліне тупсабама калать, анда пулышма, еп тузавама тұржадып. Яланах мана тоже волшав. Интересно, конечно. Чембере юрлама бірлеганчаша сурбанба, еп хамда юрлама юрадап. Чуваш юризіне де юрлама юрадап, бірле юрлап бір. Унда-гунда ханана қайдасын тоже юрлап бір. Шибуштырық шин мінлешем ере шиденене, хыш ехрандухны не білме бұлдарна. Анча халық туприне кударанчен типтерлі упрагансем шукпа берех пулныне балырдать Ольга Ивановна. Ех незілзен елы ерги, ябалысем хальхирова вайбар забыныне манмалла мардеть выл. Шак вайбар задырайт, ма тут задырайт. Вот еп хал пытарса қаламастым. Клейделар малы тапқыр дейстегі мана келдежеген тапқыр марман, тире еретін тапқыр. Прозуймаса қалап. Еп бір уява ғайза кезесін шыққензе келеп қиян нумайлық. Аққынбек кемде дұза бұған? Бақти де бұр, ти де бұр. Шитмес, шақта шитмес, шақына шитмес. Көп барам чуну ши, чунады. Чирен кашны хелех не бұрза сәрден етманне. Епша чире хелехізем өнерлене жүхне. Кубыссасы яныраны жүхне. Мампурнас келет, ташлас келет, юрлас келет. Сурбанушкана худшынаганзем кыжал пидерде агадуя шитсе келме балыртнычы. Анчах чирсарылны жырмап гүне. Шабахта лару-дыру ергеленсен, әмітленнене пурны жагердес шанышлы утмылдвады чулабусны Ольга Сергеева. Унчухне сурбанзем илемлі чываш юррида шибе. Кабыр жибу жибе ыти халық шиннесене келендереш. Малашнехи шуғыштіллевесіне бурнышлама хавгаланеш.
Иртни асра юлдыр пуласы острадыдыр дене ваттызем. Сиреде өмірлені күнзіне тавдуса шыба думхахезіне малашне де шымылын барындарыма ыры сывлых. Тустыван зімбе шығылдатса бұрынма шуды раскал сунадып. Хастарлық нихышандан икселдер. Пурны шөлі тагырда вырым булдыр. Шагын басырембесі бұлажадып чебер юлар.